Dragi gledalci, dobar dan, dobrodošli u moj kanal Dr. Dragan Bogdanović, radiolog, emisija nova, sportske vesti, rezultati proteklog dana i noći, šta se dešavalo u svetu sporta što se tiče naših sportista. Znači, krećemo od tenisa, noće su igrane utakmice, odnosno mečevi drugog kola Australian Opena, nastupila su dva naša predstavnika. Naš najbolji teniser svih vremena, 7. igrač na svetu trenutno, Novak Đoković, igrao je meč drugog kola sa Jaime Farijom iz Portugala, pobedio ga je sa 3-1 u setovima, prvi set 6-1 za Novaka Đokovića, drugi je dobio Farija 7-6 u taj breku 7-4, treći set 6-3 za Đokovića i četvrti 6-2 za Đokovića. Znači, Đoković ide u treće kolo. Što se tiče naše najbolje teniserke Olge Danilović, ona je prijatno iznenadila kako igrom, tako rezultatom. Pobedila je 25. nosioca Ljudmilu Samsonovu, ubedljivo sa 6-1, 6-2 i Olga se tako plasirala u treće kolo. Nadam se da će taj svoj uspešan niz nastaviti u trećem kolu i da će što dalje dogurati do Australian Opena. Zatim idemo na košarku, igrani su mečevi 21. kola Eurolige, Partizan 10-kovan povredama i bolešću igrača, pobedio u Lionu ekipu Asfala ubedljivo 93-62 sa 31 poenom razlike. Najefikasniji u timu pobednika bili su Jones sa 22, Lundberg sa 18 i Brown sa 16. Bravo za Partizan. Večeras Crvena zvezda igra sa Fenerbahčeom, a u petak Crvena zvezda očekuje Monako. Ukoliko dobije te dve utakmice, Crvena zvezda je na korak od plasmana u Final Six, odnosno play-off Euroligi, što bi bio veliki istorijski uspeh za ekipu Crvene zvezde. Još jedna vest iz košarke, naime sinoć je naš Nikola Jokić ušao u istoriju NBA lige. On je uspeo da zabeleže više od 15.000 poena, 7.500 skokova i 5.000 asistencija nakon samo 709 odigranih utakmica u NBA ligi. Prethodni rekorder koji je to postigao bio je Larry Bird, ali on je to uspeo nakon 799 utakmica. Znači, naš Nikola Jokić oborio još jedan rekord i još jednom ušao po ovom parametru u istoriju i legendu NBA ligi. Na kraju ovih sportskih vesti pričamo o našem reprezentativcu, centarforu Milana Luki Joviću, koji je zapao u nemilost trenera u Milanu, slabo igrao, gotovo i da ne ulazi u igru. Kako javljaju mediji, on se nalazi na korak od plasmana, odnosno prelaska, u Monako. On je velika želja trenera Monaka Adolfa Hittera. Vidit ćemo šta će biti. Želimo našem Luki Joviću da nađe klub gde će igrati, jer i to mnogo značilo Draganu Stojkoviću Piksiju i našoj reprezentaciji u borbi za opstanak u A diviziji Lige nacija i u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u fudbalu. Dragi gledalci, pratioci mog kanala Dr. Dragan Bogdanović, radiolog, ovo su bile aktualne sportske vesti. Nastavite da budete uz mene. Očekujemo uskoro nove vesti iz sveta sporta. Svako dobro, prijatno.